history Balang Tnad Presbyterian Dumkut Nongkhlaw Hakasni Batung Tnad Balang Kata Hakalai Tarik Benai Maj Arhajar Arkusal Kentin Lamkmat Balang Presbyterian Nongkhlaw Penpau ia kejing snungu yublay ubalang utray padukli Balang ba ulak penlong ia kene kasngi basa jingken mau bangin yo bantung ya kene karena Balang ni ai ublay yekirang ba malapha de district normai jungi bagin wan ban pendem ya kene kakam ni kum Balang Niatre ye commission ya kabautray kula idno pateng hangi ya kakam jong-u. Kabalangpam Jingiaseng dong ha Balang. Balang Presbyterian Nongkhlaw kalapya ha Jingiaseng dong hapo Balang na kabenta banyo yate yesulok ya kaway pakaway kerempe yin Kristan hapo la Balang. Lapya ya Jingiaseng dong kumne harum. Belum Jingiaseng dong nongsan maan, Jingiaseng dong nongba balai, Jingiaseng dong nong bat kebasal, Jingiaseng dong Dumkut. Kabaan. Sunday school. Balang kalperkat benya namar baka Jingiaseng dong Dumkut kalakam junai ki Kristan kaliakut pantum no da ka Sunday school bat kalatung haka katlai tarik benai banyo arhajar katsau haka por shibaji PM dani Reverend SL Mowgley pastor in charge Balang. Layo ika kendeu bala ai subha dai kong Angel Rita Mowgley lembat kayin kasem bat lashna ya kayin Sunday school. Hakaba layo ban hikay ya baro kikerdan hapo ka school penpau. Nisnyo mo yoblay baka ni katam kalaroy pa bat baka Balang kaloy yoi ya ka jingdan kam bantum no da ka Tnat Balang persyang. Bat ka komiti Balang kabalalong haka anpunyo karik benay baat senan arhajar arpuwe kaliyakut pan penlong Tnat Balang persyang no ya kene ka Jingiaseng dong kabalay ka Tnat Balang persyang kumta lathong ya ka Tnat Balang persyang Dumkut haka arpusan tarik ubnay basaw senem arhajar arpuwe da itimen basan FG Shamdia ibadai chairman Balang haka ni kapor lapin biang ru ya kinongkit kam patkit khot jong ka Tnat Balang persyang ka Jingiaseng gante bat Jingiaseng samla ka bapin kimen ni ka Balang kalong baka ni ka kam kala nang roy nang san bat ka dam ka jinglong shit ram baka jaman sim lengba ka jingkersan jong ka Balang da ka bangi pa arngut ki temen basan in charge lembat dekat komiti Balang punjuru na kaliang ka Jingiaseng gante Jingiaseng samla bat Jingiaseng Tnat kabasa ki kendeu Balang ka Balang kaladon ki kendeu jong ka Tnat Balang ka kendeu bala ai snobha ban sinai mane bala ai snobha di kong Angel Rita Mowgley bat kayeng kasem bat ka kendeu lung jinte ya ka bala ai snobha dai kong Bonisha dekat lembat kayeng kasem kini ki jaka kilong ki balapit labyang ya ki jingdan kam jungi kabasan ka Tnat Balang hadien ke jingi peliu jemut lang ka Balang bat ka Tnat Balang persyang ngiliakut pan board na ka district normai banwan thung Tnat Balang no ya ka Jingiaseng dong Dumkut Nongkhlaw ngipin pau ya ka Jingiaseng yublay bat ka district kala minjur ya ka nikakam bat kala pa ya Reverend DWS War Demen basan ANOC Demen basan JWAR bat demen basan CH Renta Tiang banwal pendep ya kane kakam
Naya pun Thung ia Tnat Balang Presbyterian Dumkut Nongkhlaw haka lai terik ubnai maj jogas nem ngajar posa kapan rio kinong dikam pilong kumni Uwe Tnat Balang Chairman Membersan Bir Tatiang Secretary Masar Kewa Assistant Secretary Masar B Nongrang Finance Secretary Membersan M Nongrang Treasurer Membersan P Nongrang but him leader Master SPL Balang Ba Kinong Kitkam ke Jingiaseng Chairperson Mrs. Metriswar Vice Chairperson Mrs. Rosemary L. Nonglat, Secretary Mrs. Jubalang Nongrang, Assistant Secretary Mrs. Tairilang Mobley, Finance Secretary Mrs. Prianghun L. Nonglat, Treasurer Mrs. Giliponwar, and Statistician Mrs. Hontimai Walang. Kabalai, Kinong Kitkam ke Jingiaseng Samla. Chairman Master Manpordorwar, Vice Chairman Master Lodista Mobley, Secretary Master Nang Penscamp Rentatiang, Assistant Secretary Miss Darisha Mobley, Finance Secretary Miss Lapongnai Walang, Treasurer Membersan M Nongrang, but Statistician Master Mebante Rentatiang. Kebanyakan ka statistik kalong pendukung Jingdon ki Kristan Nyopusau Keli Wat Jingdon ki Membersan Iwe Kabalai Jingdon ki Tukot Committee Laimut Kabasau Jingdon ki Tukot Kentay Kendai Pulai Mut Pat Chenrang Sau Kendai Mut Kumta Paro Shispa Sau Puar Mut Kosan Jingdon ki Tukot Balang Tnat Kentay Aspa Ringwood Chenrang Shispa San Huengut Baro Ilong Laispa San Huengut. The board dong kanormay district. But kakong kahiti panyay balang jong balang Presbyterian hayun dia. Ni Thung yakatnat balang Dumkut. Tabalah po balang Presbyterian Nongkhlaw district normal. Hagakateng Jesus Christ. Right. Gabalang. Amen. Minute white. Belay hangi hapo kaling kabakantang jogat nat balang gasong hangi Dumkut niyaton. Kabalang hagi kisnam kretno kaway Jingiaseng dong hapo kabalang jingan Nongkhlaw. Niya don hangi managasgi kalay terik ko balay match. Jong usnem hadat arhosaw. Ban pendep yang kini kakam berkentang. Kata kanong ban Thung. Tnat Balang Purang no ay kini Tnat Balang Persyang Dumkut. Abalay kabalang kami jongi Nongkhlaw. Kalau syukira ban pek na kumda ke jing biang jing bet jing roy ke kam ko jome. Baru ke jing penbahai ke jing muslim akan dikal jaga ke dong ke jumi hangi. Hagi snem kulit no ko kata hagi Jingiaseng dong. Baru ke Tnat Balang Persyang ke balang ke abi ke bahatong. Ban pek na kumda ke jing biang jing bet jong ke jing long ke kam ke jom hangi. Bahadu mendagasni, kau kata ngilong kumni kembang ngilong mirap, mirap bila kejong kebalang, mirap pan mirap kerpang air ketika Tnat Balang Persyang kebalang balang Purano merta kumni kau kena, lagi bagi kita besan jogi, kita pet yang ketika Tnat Balang Persyang habis setiap itu apa jenang pet nang ditutih, di waypang di Rangba balang bayi jenam besar idang tumai ibadang syusya audi. Baru kilong kepala, kilong kami, kipala semua pihak. Kibanan ni terpilih kini terai, kibabon ba kikam kejome. Ni don kami mendarsgi
Nagaliang na balang kami, jongin na Nongkhlaw, kani katmat balang baru nagaliang jongin district. Perkiway pa isya kari kita nagiging don bani. Ban pendep ikan kakam ke begentang. Ablay idua na kadong katman ka jome. Do bergentang ikinong kit kaum joka. Do pen gentang bukurat kita namesan kiman chat ya kan ikan. Ya kan katmat balang. Do pen gentang kita namesan biya joni badang thamai iba. Dari nagani katmat balang. Komjo ika balang hibor kawai. Bagani ka balang tanat ka jung yang ni kanang roy kanang yat syuprang. Nagawin ka snem syukway pat. Maupait lang basuspa ujong ablay. Kinayay ma ikijingkar ku jome. Batru kinlong ku kalat jingkar ku nagabunta kaway pat. Bat pakaputay kan yung ika burong ko jingkar ka ni katrat balang ka jongi. Bat ba ka patay kan yote. Bangulong blay uba emo basisya. Ulay wakhat ini baru asya ka jingkar kristan ka basisya. Tapi kiway pat kibompat priang ibu jisu nang kulian. Ken priang yabiu jisu nang kulian lengba ka jinglong jing em kristan ka basisya ka bangin giton banem. Shimti ngi balo hangni giton. Yai ti ka ni ka por bukoto. Kanta ka basa jong ka ni ka Jingiaseng. Bat kanta ka basa jong ka ni ka sni ko jong yai ti. Hagajik niya ka basa ka jome. Ablay snowing in mata. Hakata ka tangda mo jisu idwai. Amen. Tnad Balang Dumkut kan ban Yusuf Batyang Jingbang Babang Dot Not kan